kunyitana kwa huraniri iturwa kiumbe makiria ma ngiri nya Jumamothi hituku guthiite na mbere guthitura ciama ngurani cia kiuteti amwe a atongoria acio makioya mirugamo miritu kuria angi nao monekete makihorohia mirugamo yao. Muthenya wira mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga akiria kaunti-ini ya Githumo ni arokereire aria othe mararugama ta andu kiumbe, akiuga magekira kambeni aria marugamite na tigiti wa kiama kia ODM hamwe na ciama iria ciumbite ngwataniro ya NASA. Independents are independent and they are independent and free to campaign for themselves. So we have never said anywhere that we are backing independent candidates. Ugio wa Raila kihana to gututhura ndugamano ya giuteti gatagati ka aria marugamite kiumbe na aria mahirwo tigiti wa kiama kia ODM makiri icigo-ini iria kiama kiu gikoragwo na urumiriri munene, undu uria riu utongoria wa kiama kiu uhiukite kuhoreria. Wale ni wetu. Ukiona wengi wao walikuwa pia katika chama, lakini kwa sababu hawakupata tikiti wameenda kujitafutia wenyewe binafsi. Tumesema sisi tukienda pale tunaenda kama chama. Na jambo muhimu ambalo kiongozi wangu alisema pia ambalo nataka kulisisitiza ni kwamba tukiingia bunge, tunapoingia bunge, unajua bunge ni political parties ambazo ziko pale. Ushajia kwa murugamo wa kiama kia ODM dereti-ini ya huraniri iturwa kiumbe arikionereria kiiganu kia uritu wao kuona nakio kiama kia Jubilee kiugite nikihariirie kurutithania wira na wagikorwo na magathurwo. This is something very important for us as a party, and we have done with that. We are working also to ensure that all the deadlines and all the processes that the IEBC has required of us from the party are being handled with utmost care. Tomorrow also we have a briefing for the presidential candidates that's going to happen in town, and we've been invited for that, and we'll also duly at every stage participate effectively. Omaya makihanekaga kamiti ya ithurano IEBC nitirihite mihango ya kwamukira thairi 2,000 kuma kaunti zitanyihiire 24 ciaria maranyita mbaru ahuraniri ngurani ya giturwa kia utongoria wa bururi. Muthenya wa rucio kamiti yo nibangite mucemanio na ahuraniri iturwa ngurani guothe bururi-ini kuria marahuranira giturwa gia utongoria wa bururi matanyitwo gutungana na makamishona kamiti yo guku Nairobi kwambiriria thaa 2 cia kiroko kuria marahuranira iturwa icio ingi nao magatungana icigo-ini cia ubunge na cia counties. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Mwaura wa Gunya.